Di ka Staff Selection Commission ka ba ajuti pa da ka SSC ka papelong iki exam kung ka SSC CGL ka SSC CHSL ka SSC MTS batki SSC GD ka beri kam sipai mo kala penmi ya ka notification ha ka ba kala pembana ba ya ka exam tier 1 jang ka CHSL en sedang no nadu kat arterik November arjar pusan de kanang ban bersuk yaki candidates ketemu ban play ya ke portal hakabaan laila di candidates pakin jadi lightly ke city kapaki kuat pakin ngat exam kila aru banjit ya katrik kapaki kuat ban ngat exam subulada pimpal lakon mu pila banjit kitrik di bakam si tengah nadi mapis ngola pila thaj ke preparation ke revise pila banjit nak mo nang takashif ro subu dari ba pes ngau thaj ka kalaj kwan lada jengai palat ka city example pide na west zentia di pila banjit no ka balai baje mo de kan ka portal and play du ka arfu artarik Oktober bar sakhang ha ka arfu artarik de da pila login hang portal de kan sepni lightly ki city ha pa pila banjit mo lightly ki option de pila banjit ni kong example Chelong Baar Guwahati Balai Jorhat mo namar kini ki kamjan pit ka kam sup kali kawan nam ta jempi la ong roh ni ba kitu ki budget ban kan ni kemudian kami namar nyiting ya bela exam bit ka English mo kemudian kini example ki Manipur kilaban ila exam ka keten Manipuri namar bakal arung haka ichidul hakapor ba exercise ni options ada kini kila electricity kila dap no dikumta kini candidate kiap kiyo pat banjit no da kui pat city example pilok in haka arpun tari de labon mo ki balau in kui pat ki candidate de kasiti ka pimut banjit example mo berkuat pelang exam na aka kan tarik November dia pijit ka city hasilong di kan ka city ka ladap no di tapi banjit no sesuai mo di kumta la kat padi kendit bagi log income kolai pat kidai ruban jet carefully mo kemudian kan yang kat pada pi bin sila si palok jumpi namar kila ben dan ki poti bulu ispang kan ka jipa na mo di kumta namar bagas si kan sa simbit balada pimjit ya kini ka pim login ke portal menta bat pim jet ke choice ke city choice jang pi kumut pim dari ki mamut man exam de tang kini ko blai bon ga dei ba je